Anya laki din! Ay napaw! Naura man dyan, bye-bye. Di ka paila bumangon mo. Anya laki din. Unay ka na yaminda. Bigbigat pa lang nagpig sa tangiwat mo. Ura lang bangag iti bangir a barangay. Anton, sa anak nga agsaw-saw akastoy no amom kumamat yar aramidam. Agasa man day tang aramid mo. Minalam kamutan nga uminom iti arak. Iso ti makagapo no apay amaaldawan ka abumangon iti bigat. Ken saan kan ang makatrabaho? Ha? Awanan ti may sa nga bagas. Awanan ti eso amin dito'y balay. Ngam nakarelax ka kit din nakasta. Maturo kaginggat kay kayat mo. Ala, Huston. Bumangon ako minda. Huston na ita pa nagngiwat mo. Nakababay ni ti karuba. Nito, amo na ti agbain. Ay, ti awanan bain. Amo matgayam ti agbain. Ngam no apay akanayon akasta ka. Anya lakit din. Ay napasensya ka kuman mare. Awan mo't kwartak ita. Naranaam akimus at talaga. Ha? Mano lang amin ti masusweldo nila kay ko iti trabaho na. Dakkel ngamin ti maikalkaltas iti sweldo na gapo iti loan na. Kasta ka di mare. Ay, una yan ti kastoy. Awan mga min agpautang nga sa bali. Iso asika tinapanunot ko. No ngay mang sapol ka ngamin iti panggadam mare. Ah, Saan maten amaaw awir dagiti anak yo. Mabalin mat nga ipan mo idano ti aldaw ijay ayan ni katugangam. Tapno adda ikas na mga trabaho. winto mare. Manggedak to. Anya, umutang ka ko na, mare. Wen ko mamare. Awan nga min pagabastumi italawas. Kitni, awan pa'y sweldo nila kay ko. Awan pa'y sweldo na, ijay pakikonstruksyonan na. Kasta ka di? Ay na, mare, pasensya ka. Awan may pautang ko ken ka. Diyay sweldo kiti na panalawas kat inlalaki. Anya? Wan, mare, inlalaki. Isong awan na bati. Ay, wan kaya. Apay nga minasaan ka, manggad. Kat mabalin mo matang trabaho. Ha? Saan mo tan maaw-awir di ubing nyo? Kwa? Manggad ka nga min tapno saan ka mang namnamalang kinilakay mo. Kan saan ka mang namnamalang iti kwarta mautang mo. Ha? Amon, datayo ang babae. Nasaya-saya at lata na dabukod tayo ang kwarta. Iti kasta, numaawanan tayo iti abasto, kat awan pa'y sweldo at asawa tayo. O, di adda pag-abasto. Si kakit dimot, mare. Pudno ti bagbaga. Manggad ka ngamin. Uray siyak mare. Imay mat dito'y balay idi na minsan. Umut-utang, ngam saan ko a pinautangan. Ha? At damat timbubulsak angam. Ay, uray siya. Adamat kwarta, nga saan ko inikan? Unay matang. Tunggal umay di balay. Awan nakit umutang. Wan nga rod. No apay mat ngamin asaan amang good. Iso pa nagdakilan ti bagina. Nga saan nagtrabaho. Nagsaltumit gamin. Mang namnama lang iti mamartek nga asawa na. Dayta nga rod kat. Mamartek nila kay na. Nimindamot sa dot. Ay, anya lakit din. Kasanon nga, no awan pa'y sweldo nila kay na, kat awan abastuda, awan agpautang, alangan asaan dan amangan. Tsaka mo, nagtaytayak pa iti panunot na tayo aminda. Kaslasan samot nga minan. Anya laki din. Ay na, pasensya ka kuman kumare, ngam awan mo't kwartak ita. Ha? Oray da kami, kat awan mo't lang abastumi. Saan pa ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ka matan, mare. Itak lang nga umutang kun ka. Anya nga italaang mare. Idi na minsan lang nga aldaw nga imay kamanan dito balay nga umut-utang. Ha? Mare, mabalin mo mat ngamin ang timanggad kat. Apay ngamin amang namnama ka lang kinilakay mo. Naimbag kumamot, ano saan nga mamartag ti asawam? Ay,
Manggad ka nga minan. Ado mo ti mabalin mo apanggadan di sentro. Lakit di kayat mo Awan nga rod, Mare. Awan talaga nukas talaang. Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti mautang mo. No ngay awan, di saan kayon amangan. Ay, anya lakit din. Ay, katmapan ka pala umutang iti tersena ni nanapiling abakad. Dayta ka man ako nakon. Pasig lang utangan. Adun ti utang ko ije tersena na. Iso asigurado asanan amang tudday jay. Padasam ngamin No kayat mo, sikan ti mapan! Anya? Basol mo amin dayto Anton. Manulang ti masisweldo mi ti trabahom. Nga maalampay laeng nga igat-gatang iti arak kas kadano anya di ta abisyom. Anya ka din na kita ngay bagbagam. Naminsanak lang ba't nagimatang iti arak. Manumula day jayon ngay. Ha? Nakunam amanulang ti masusweldok iti trabaho. O di manggad ka kumamot. Saan mo ito narumbang awirin pa rin iti ubing? Anya? Naitalamang namnama ti amom. Nilakit din. Ni Minda ti sumungad Ay na, sigurado nga umay manin umutang dayta. Ay, isarak ti rida wakas to Payman no anyat makunana. Kumaray! Kumaray! Ilukatan na kumamot dun Amok nga da ka di taunan. Oray ditam. Amok aday talamanin umay umutang ti aramidem. Kwarta manin ti ibagam. Nakalukat mo tiri daw yo ita. Ngam napasungadan na klang, imsaramutan. Di pa'y la pumanaw ti salbag. Saan ka nga ilukatan? Uray agan ano ka? Di ka ka mapanmanggad da kwartam. Saan aday ta umutang lang ti amom? Mala, inak nga rudan no saan nak nga ilukatan maray. Inakaon. Inkalaeng. Aniya? Inseram ni Minday tiridaw, kumare? Aywan, mare. Ay, amuklat tangaminan ka. Basta umay ijay balay, awan lakit umutang. Dahil tangarot ka? Manun adaras nga imbagakan kwa na amanggad, ta saan matan amaaw-awer dagiti anak da, ngam awan latamat. Ay, nagpunipunan nga ron ti sadot, salbaga babae. Saan mat apan nakibiyang? Ngam no kastay ngamin nga addaan na, ibirok kumaati pagsayatan mo. Ay, wala. Alang ng titimat. Naimbag ko man no atorni nila kayo na tayso. Mabaling agtugtugay tagmalmalam. Ha? Anya lakit ta atornin, mare. Katuan mat. Siyak tupay nga awan anak na. Kat makitang dana. Isuntogi din. Iso ano umaymot kan ka nga umutang manen. Makaamo ka matan. Ay, kat haramidag tumatan iti kasi iti naramid mo. Isaraki tiri daw. Anya laki din. Aday tangag pa'y sumanan ni Minda. Sumungsungat. Medyo adayo pa lang. Yung masigurado kong umaymanan umutang ti loko. Aramidak mamatikas la iti naramid ni Mari Openg. Isara kakastoy. Anya ka matan kumari. Napasungadan na klang, insaram matan tiri daw mo. Maikat ti kinabaklak mo kastilang. Paliwak man ti boses ko. Awan ni kumarem. Nagtalawan. Anya? Ay una yan. Kadala ko maibagak kwa na. Awan nga road. Ada na pa na. Saan mo nga ipilit? Yan laki din. Anya? Ala, umanaw kan. Tapno saan mo amang ngag ti sa narumbang. Madama kami kin ni bakit ko.
Ngamday tala umay agsapsapul iti tao tar aramidan. Ala, pasensya kan ano asino ka? Inangarudan. Ala, ingkan, saan ka ngagsubsubli ditoy? Anya, insaraan ta ka itiri daw ko nam. Wen mare, nalabos sa kinaimot da. Anya, Sumungsungad ak pailaan, ngam insarada kit din tiri daw da. Ay, una yun akin na alas ti ugali da mare. amangan kit dimot kami, no amu da amapan ka manin umutang kadakwada. Anya? Ay namare, isusiguro akasta nga isirsiraan da kan itiri daw. Gaputa day ta kanayon di adda iti panunot da. Ha? Kanayon da panunuton nga umutang kamanan, nga lakit din. Ay, salbag kit de. Salbag tumanan inton madamdama. Ako unget ka manon minda. Ang lakit din na ya. Kasano ka sa anak nga gungat akastoy? Nabartag ka manan. Awan lang arud ti aminan. Maarambid mo pa ilang ti agbartag. Una yun ay ti kastoy. Di ka kaldi madanakan bakit? Nakiilumak lang. Saan ko akwarta tingkatang may tiarak? Ay na, uray pay. Makapapungtot ka nga asawa. Awan sir-sir-bem. Sana ola da serbina. Apeng ibagam nga awan serbik. Itid ko matamin ka ng kaamat matgatak. Sana ya? Ha? Itid ko amin. Saan mo lang amo ti mga budget. Isa kanahin tayo ang maawanan. Apeng no manggid ka kumamad. O di saan ka kung mga umanungat. Nakasta. Anya? Sakpay lang mo ti pangibagam nga awan serbina. Idin to ta saan mo mata salunsudan di ta bagim no damot serbem. Lakit din. Bigaton nga masan pailangan nakariing ni Anton. Anton! Apayasan ka pailangan bumangon dita! Aldawan! Nauram ton dya bye-bye! Apayakas lasan nga umang angas ti loko. Ay na, nalipatan lang samot ti umangas. Gapoy tinalaw sa bartag na. Ay, inakiti ka aruba. Agkidawak iti tulong da. Manen day tagdardaras asumungan. Sigurado nga umay manen umutang tiloko. Darasak nga isiratirita wakastoy. Mare, ada ka kadidita unag. Ada ngam awan maipautang ko kan ka. Salbag ka. Mare, pangaasim kumamatan Ilukat mo no ada ka. Nita, awan lang arudan tagsasaw. Di pa ila pumanaw ti salbag a babae. Sigurado mo't lang akwarta ti ibaga na dayta. Iso akasayaatan agyakon ilukatan itiri daw. Marwam mo't. Na. Naim paglakit din. Tanapasungatak tawanan ba inaminta. Iso dahi ito ang turong dito balay. Isa na katagos dito. Mare, ada ka kadidita unag. Manigas ka dyan. Awan may pautang ko ka sa pagka. Pangaasim kumamatan Ilukatan nak. Sa anak mo't nga umutang kat. Oho, imposible mat Anya ko mati umayam dito no saan nga umutang. Awan latam mo. Ay na, kasla nakalukat materi daw. Tay sumungsungad Ay, talagang sakit din awan tao. Ay na, sino ay nga tanti tumulong kanyak. Nakariing nga tanti asawa.
Naibaglakit din tada ka, Mare. Ha? Apay, Mare. Kasla na bang banog ka? Nagapam. Di taman ka aruba, Mare. Ngam awan pulos nang ilukat kanya kitiri daw. Ha? Mga simman ko, Mare. Tulungan na. Ipantan nila kay Kuya Hospital. Kasla nalipatan ang samot ng ti umangas. Anya? Ay, anyat kahit mo asawan. Nalaos nga min ti Bartek na idirabi eh. Itay bigat. Kasla saan matan nga umangangas. Isuan na panak di takaruma. Ngam awan ti uray may sanang ilukat itiri daw na. Ay, dahi ta ti ibagbagak. Isu asaan da ka nga inlukatan itiri daw. Gaputa pagarup da siguro nga umutang ka. Ay, kita man dahi ta. Uray emergency. Pagarup da nga umutang ka. Isu asaan da kan nga ilukatan itiri daw. Anya? Ala, ayabak nila kay ko tayo kitaan ti asawam. Ay na, agyaman akta na kariing kamatlangan. Kunaklakit din, matuluyan kan lakay. Anya, si kakit timot minda. Napukawan ak lang iti puot. Sa anak pa yamatay. Anya lakit din. No makarwar ka dito ospital, ingka manan, ni Jayan dagiti manginom ababarkada, am tao minom kayon tumanan. Anya, Agyaman ka, tadapay ni Mari Lydia kanti asawa na anang tulong kanyak. Iso anay panda ka dagos dito eh. Iso lang ti saan anang isaray ti ridaw kanyak. apay nga ro dagiti kumari madaduma. Inseranda ka. Wen nga road. Oh, kita mo na ita. Ipagarup na siguro nga umutang ka. Iso asanda ka ngayon lokatan. Inseranda ka kitday. Eh, anya lakit day. Ay na, Mare. Pasensya ka kuman idi may kaije balay, ha? Ha? Pagarup ko nga min nga umay ka umutang. Iso nga inseraan ka itiri daw. Jakmet amo nga emergency gayam. Ayos lang, Mari. Amuklatan. Sika mga amin. Tunggal umay ka ije balay. Umay ka umutang. Kwarta ka na ayon tibagam. Ay, Daytan tibagbagakin ka. Mangged ka man mo ngamin. Tapno saan ka amang namnama iti utang. Kensweldo nila kay mo. Mari. Tapno saan apagarupan dagiti tattao at tunggal mapan ka iti babalay da. Kwarta ti mapan mo ibaga. Nga uray emergency mo gayam. Wen, Mari. Marugita. Mangged akon. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.